نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dehelu hajja pagsarang syukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab nen tiya kita bi kaurungan umul. Duk sarta urungan ni kabaya nuntut ilmu ne. Si palihalan ini nen dambua amban pakai doan te ibadat. Duk pakai doan te tatungbasan tuju Allah tabaraka wa ta'ala. Menjadi umat Islam subay hina teruk subay hilat te we kita taraakpan kita wi Allah subhanahu wa ta'ala magsabennal amban kemon bisarate duk magsabennal amban kemon yene binisara wi Allah subhanahu wa ta'ala duk rasulne duk tapejes kita wi Allah subhanahu wa ta'ala magputing Lune ke puting te bisaratin labi aula bang puting te yene kabtangan sin Allah tabaraka wa ta'ala duk kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amban sahaban iyan umat Islam bang sa upama in manusia in pilmi magsabennal si bisarane duk pilmi sinabennal we'ne bisara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in manusiain dambua amban yene sifat mukmin atawanin sifat kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Buadapun mangkanian manusiain hinangnin magpaputing atawa hinangnin muting yene sin hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala in dambua amban sifat salat sifat yene taeddo edam buat manusia iwen. Menjadi deret so kita sitapik ini inte taeddo ten bang manusia in muting atawa bang misara manusia in kasagitan puting nedja. Buadapun in hinang ininen magwaki atawanen umatag si bangsa manusia si bangsa muslim niya bang patekkah pegge pa inni ulahan duko muting iye atawanin pegge bahasa dumaindu sawe ni magbisarahin may hadje muting atawanin kasagitan puting bisaranin. Dambua amban yene pangurung wi Allah subhanahu wa ta'ala bang manusia in filmi magputing bang manusia in filmi ngandusta si ini istorine pakalehum biyene bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات قال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم. Menjadi ini uqubah atawanan ini mi an azab tamurung Allah subhanahu wa ta'ala amman ni manusia magpaputin. Tahati wa'te amman bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat amman Abu Hurairah Rasul sallallahu alaihi wasallam niya tellu tumpukan atau tellu ginisan manusia gay binoo magbisara wi Allah subhanahu wa ta'ala taabot si ilaw qiyamah duk gay pinayaman wi Allah subhanahu wa ta'ala duk sarta aniya pangurong si manusia iliin yene sa peddes binsana duk salat binsana. Naan si hadis ininen tahati wa'te in Allah subhanahu wa ta'ala dambuan ban sifat ne yene mi an yatakallam misarah amman habis inin taeddo wa'te pegge painte la yukallimuhum Allah
gay pa inte bino magbistara wi Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus pa in Abu Zar salinnanin tiran magkalugian ni duk magkabankrupt ni inni manu siya iliin. Sine pa in Abu Zar inni manu siya iliin, okay Rasulullah fa in Rasul sallallahu alayhi wa sallam kisa'in pa in al-musbil. In isbal bang pa in bahasa Arab iyan esemmek lillahin ga lamud den dinan si ininin pasobra amban buku-buku ne iliin pa in tirambuwa amban maanane si kadue pa in si al-mannan atau an-nammam iyan pa in manu siya magbobo bisara atawa manu siya magpitna-pitna atawa manu siya danan magduse iyan ingin habaran nin sa amban behene si kadue iyan manu siya pinabelihan we ni dagangan nin duksalta napapeye sinapahan we ni buadapon inhinang ni hinang kaputingan. Riwayat pa inti amban yene amban pa inti Imam Muslim. Menjari may umat Islam dukniya pa inti riwayat amban hadis lay wa fi riwayati wa malikun kazzab niya pa inti dambu riwayat duk nakura pa inti pilmi mutin. Naan si inti adawet amban hadis ininen bang manu siya in pilmi ngandusta, pilmi muting, gay hati pinayaman wi Allah subhanahu wa ta'ala, duk gay hati yene binuo magbisara wi Allah subhanahu wa ta'ala, taabot si ilaw akhira inni manu sa iliin. Ine maananin fa inne la yukallimuhumullah, gay binuo magbisara wi Allah subhanahu wa ta'ala, ay la yukallimuhum taklima ahli al-khayrat, biizhari al-rida, بل كلام أهل السخط والغضب ولهم عذاب أليم أي عذاب مؤلم. معنى بسرى ناس إن جيس بين أمك بسرى الله سبحانه وتعالى معنى إن الله سبحانه وتعالى جيب أوني مك بسرى إن ما نسيا إليين دك بسرى حاب دك بسرى حنونت دك بسرى پغريدا سيسيه بين أسب سمك بسرى بلكنن يني بسرى صلاة لات بسرى duk bisara amah, duk bisara dugal, gay pe marahi in bisara ili en malingkan nin inungan pe si adab. Yene sa peddes adab, duk sa diawa adab, amban me manu siya punishment, siya sine makahinang i-amban iliin. Duk ine pe, in pagputingin me umat Islam, al-kalibu yuaddi ilan nar. In pagputingin danan hati makaasik manu siya magdemnarka. Banggay dehengan ni putingin duk banggay magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala in manu siya iin niya waktu in puting ni liin danan ni makasik narka hangkan ni in manu siya in sugay farihala ni in dillanin duk sugay farihala ni in pamisarana in sabab nin ga niya amban bisara datig tangad jamalingkan nin taswa ti malaika tahati we ti amandangan farangan duk ga niya amban bisara ti malingkan nin yene pinakitihan do sikite bit abot si ilaw akhirah bisarahap ne kaya bisaralaat hangkan ne subay pine tibi in bisarahin bang sinya dapat minsan kani anten bin maglola duk minsan kani anten bin bahasa yene makanak sawi ti magbisarahin subay paphap ti pagbisarahin ine bisara si Rasul sallallahu alaihi wasallam an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Benal-benal pa in pagputingin mo yun pinang kalaatan. In putingin tendensinin ng umat Islam kalaatan hati. Buwadapon pa inni wa innal fujura yahdi ila an-nar. Buwadapon yene in hinang malaat UN duk hinang gay mahap UN mo isab manu siya magdemnarka buwadapon indambo lalahin bang sa upa mahinang nin magpaputing niyadjah gay ni makabisarah duk gay ni makasuisuy malingkan niya ang sakit di puting inihinang ni Allah subhanahu wa ta'ala hatta yuktaba inda Allahi kadzaba sampai painte hinukum ni Allah subhanahu wa ta'ala in manu sa ilien bang iyagita pagtaubat amban pagpaputing. Maknanin bang ibarat katasin ni umat Islam, inmano siya magpaputingin bang yagay magtaubat, mate si pagputingan ni, muli iyatudyo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala,
manusia alay tinatakan bang ibarat passport nin atau bang ibarat diploma nin amag paputing. Hangkan nagtisibay pahalli, pagdi bahasa do sa ingin do sa dela do, atawa rumain do do sa mapatay, atawa rumain do sa mono, sumagawa nin indo sa inin dambua rusab amban yene sa amian danan pakabilsanaan manusia dukdanan pakadwan manusia do sa hadje banggay dengan ni amban kakainanin. Dukine petad do manusia in bang filmi magdusta iye hek kamanamalan amban painte yene bisaras ni Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inne wailun lilladhi yuhdithu bil hadithi liyudhika bihi al-qawm fayakdhibu wa wailun lahu. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam magkabilsanaan ni in ma'na wail adabun shadid أو واد في جهنم أو هلاك أو هلاك إن معنى ويل مقصد بالصلاة وقت ين مكتبين سناء أتاوى فإن ين لينب دمنرك جهنم إن مئن تنغميهن سلينب إليئن سنسين فإن نسارة أتاوى سنسين نستوري أتاوى سنسين مجوني ومس بالصلاة نلي purpose نلي supaya ja sumay in manusiain, supaya ja magkwikisan, supaya ja painte pinansin ni manusia alay, amban kekahan sila hatte sa iyan ni umat Islam, ni kamakanakante, at awamisan ni bahi-bahi ni, maghinang-hinang story, maghinang-hinang painte gimmick, supaya ja tapansin ni kabagayan nilay, supaya ja yene may an tapagsay indambua manusia alay, ubus sampai painte tapagputing iye, duk sampai tapagdusta iye, pa Rasul sallallahu alaihi wasallam wailun lahu, min duya pinagbalik-balik ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabinsanaan niya paine si aaliin, duk kabinsanaan niya si aaliin, atawa tinagamihan na in aaliin amban liyene lingab din narka jahannam, atawa tinagamihan na in aaliin amban lingab narka jahannam. Iyan hati indu si pagpaputihin ng umat Islam. Subay kite pahali ang maniliin, duk subay iningket pangatian manusia o hinangiliin dambuati ang sifat, ini salat-laat sifat, duk salimbi-lemmi sifat, bangkaw pilmi magdusta, duk bangkaw pilmi magputing, dumainte pamuting no yene tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala, dumainte pamuting no yene ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, duk bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangahinang adya kayo bisarano puting, iliin dambu amban paminsanaan ni manusia iliin at iyan amban paminsanaan ni Allah subhanahu wa ta'ala si manusia hinang sayin. Duk ine pagputingin yene dambu amban alamatul munafiq pa Rasul sallallahu alaihi wasallam alamatul munafiq salas. Yene dambu amban alamat munafiq pa Rasul sallallahu alaihi wasallam nifaqul asghar fa inna fi ulama'ina tasjallu farqala. Kasa'nin yene فإنت إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Bang pain ng story in manusia ili en puting. Luune ke suwi-suwi waki atawanin mag eddo yung story amban kung sila ina sa amian pagtek kala siya pinuting ne atawa pindahan ni istorihin atawa ang story sa amian hinang-hinang we ne bisarap yung tuturan sa puting sa oran duk ine pe إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. Bang yung janji ng umat Islam. Bang janji manusia iliin. Gay tinunaywe ni. Bang paine magkeddaw kita ilaw istinmiyaan. Minsan duga niya uzdur ne. Minsan duga niya yene makabisi iya gay iya piyo. Iyan dambu aman alamatul munafik. Sudah kita pahali. Duk ine wa idha tumina khana. Bang ya pag-amanatan, bag niya pinasangdel siya ban amanat ina-ina ne, sinayanat we ne sa inge kantang din, gay pinagwa we ne sila po ne, ataw hinang we ne personal, ataw hinang we ne sa amian pagdapo misan do siya, inili endambu amban yene alamat munafik pan siya kaulama anduk tasabut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duk pagputinginin ini fa inni al-kadhibu nadamatun fid dunya wal akhirah. In pagputingin dambua amban yene dananno
magkasusehan, dugdanan no magkalugian, dugdanan no sa miyaan suse, atawanin iyan hinang nulien, makukaw sa Allah subhanahu wa ta'ala wang pain ko pinabalik si ulak dun nagay kita pagputin. Atawa, bang nakaw si alaw akhirah, takite na we no induse makasinang no magputingien, pinakita na si kao, ina hinang nun la isilien makalando na induse nun. Makalando na sa amiyaan, iyan in problema nun, bang sa amiyaan mula sa masikaon sipat ininin, salat-lat sipat ne, ini endambu amban yene, pagsusunan mano siya, pagtaabot siya ilaw akhirah, duk in iyan puting painte si pagkasimano siya, sumagawain bang painte puting, yene si Allah subhanahu wa ta'ala, pamuting no Quran ne, pamuting no ayat ni rambu amban alamat kafir, bang kayo magpain Quranin ga to, bang kayo magpain yene, dambuwa adja ayat, amban ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala puting no, hinukum ni kayo kafir. Dapat kayo painte sa amiyaan, kelumpu juzlay ni. Minsan na jada ayat amban surah kul huwallahu ahad, atau amban sa pandak-pandak surah ni, atau sa pandak-pandak ayat ni, dim Quran, buo kao sa amiyaan pinuting, we inudang buwa amban yene, maka miyaan hinang kao kafir, hangkan na subay yene hinangtin. Subay kahagad te kemon tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala amban Quran ni, ruksad dipe, wadapun yene inaa magputing ininen, gayin pinasik surga wa Allah subhanahu wa ta'ala pagayi kafiriyah, ini disarasin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kazzabu bi ayatina, la tufattahu lahum abwabu as-sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Ini ang painti ang bantanda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wadapun pan Allah subhanahu wa ta'ala inne siya pinuting wede yene tanda kamihin. Ayat nang di makna al-burhan, di makna yene Quranul Karim atau sabihi billahi. Kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Wadapun inne siya pinuting wede yene tanda kamihin pan Allah subhanahu wa ta'ala. Wastakbaru anha, duk magtakabbur pesye, duk maglangkaw-langkaw pesye. Yene si ayat, si tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala. La tufattahu lahum abwabus sama. Gay teeran iluka sisiin kagawang-gawan sin langitin. Wala yadkhuluna al-jannata, ruk gay si pinaasik surga, atawa gay si makasik surga imimano sa iyan. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Inin bang si bahasa iyakan, yene subali. Atawanin mian painte biatang batangan. Meke se umasik pan Allah subhanahu wa ta'ala surga, bang painne umasik, yene indambua untain amban buli dalum. Sipikilan tebi, dape ke unta ku ingen hadjene, walaupun hep mian ingket, atawa walaupun hep painte sa amiyaan lubid hadje gehep umasik si buli dalumien. Na meke sa painte bang unta ne, hangkan sa amiyaan subay kita pahali amban pamutinte. Yeni ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, duk yeni hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, duk pamutinte yeni si pagkasite manu si amban bisarate sa amiyaan, atawa pamutinte matatoete, pamutinte andate, pamutinte anakte, subay parihala te yeni bisarate ininin, pegga aniya dambuwa amban kalagtikan della tininin malengkanin tasurat malaika ruk sinaksi ang malaika song do takite we no okay rambuwa manu siya bang taabot si elew akhirah bang tiyogay pagtawbat to si bulak dunya. Duk ina intanda amban hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam pamuting in me kasinduhan siya. Ina si Rasul sallallahu alaihi wasallam luune kigay kinahaga doere in bisara si Rasul sallallahu alaihi wasallam atawaluun ke pinibisarahan wa li Rasul sallallahu alaihi wasallam urban bisarane ini bisarane fa inni man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa dafun fa Rasul sallallahu alaihi wasallam sine muting si iye si ako pa Rasul sallallahu alaihi wasallam pinagtuturan falyatabawwa maq'adahu minan nar na handa nene atawa istidi neye duk paningkuan ni dem narka ilian hati tumbas den bangkeu muting atawa bang pabisahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam painu kala Rasul sallallahu alaihi wasallam bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam buka tabisane hati
Atau pa inno hukuman si Rasul sallallahu alaihi wasallam berubah hati hukumannya. Atau pa inno ga ta bisarawi Rasul sallallahu alaihi wasallam bisaraine mutabisarawi ne ili endam buat du sab amban makamula duk amban makakaatin pamarat saya muslim duk makakaatin keilmuan manusia kamundang amban illa dunia at masalah akhirah. Menjadi pagkatahati wa TV bang ine in kadilikawan atau in kabinsanaan bang manusia in magputing atau in magdusta di ine bisarane ku ingay sab meke manusia in makaligtas atau in tumahala ang bansaki puting paggain putingin dambu ang bansaki Numain na sakihin man kayo magaday-eday lu pwede betengno atau pwede ikokno atau pwede impenno atau ini pwede sikao. Malainkan may pagputing ininen dambor sa umbansaki. Sa hadje-hadje pesaki atawanin sa buhat-buhat pesaki insaki puting saki dela saki painti pangatian. Kung ita sabot Muhammad Hassan in manusia in painne makalando kasusenen bang mate ginhabaranin. Pagi bahasa kinubo sumagawa gay Yesus bang matay in pangatianin, bang matay in delanin. Sa inge in kamatay delain, yan ibisaranin kemon dusta puting. Duk gay magzikir si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk gay nabut si Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pe ko inge habdella manu si ayuan bang pamayam Allah subhanahu wa ta'ala della ni in della saki atau della ni della mati. Demikian dusab sehingga in kahantang yene pangatian manusia in pangatian saki bang ni baya pakale sinasihat bang ni baya pakale sidisaran ng ulama bang ni kabunsihan ni sin Qur'anin bang ni kabunsihan ni sin hadisin bang ni kabunsihan ni sin agama islamin in manusia ili indambu amban niya sifat ni saki pangatianin atau mati pangatianin sabab din paggaye balik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dambu amban tambal in tambal ininen reseta amban may kaulamaan duman ined do way ko amban specialista sumagawa nin sobra pe amban ni siye magda doktor hifsiya amban ni siye doktor painte takite we te mashhur si dunya bangke ubaya okay rambu amanu siya bang ni asakino puting suway kayo magtambal tambal ininin. Sulatun din tambal ininin supaya katikan weti ang mandangan parangan. Dumain na jamanikan iyahin siya ruksine malingkan nin mismo baranku duk mismo kaum dambu akapong sa ipakali sa agama Islam subay teikan nuyene in tambal ininin hasupaya ala si kauin sa kiwen duk hasupaya indella nuyen ellum duk ellum dusab in pangatian nuyen insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tambal number 1 pa inni al-isti'anatu billahi subhanahu wa ta'ala. Subay kayo makutabang duk subay kayo ngandoa si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk subay kayo nangis si Allah subhanahu wa ta'ala angkat no duya tangan nun mang taawot ni nga bahangi atawa intag-intag ni waktu ngandua kayo supaya pinaala amban kauin sa kilien duk subay kayo maghina-hina amban sa kilien at tahala kayo amban iye. Ine fa in hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wala tu'jiz. Subay kayo sa amiyaan yene gay pahil-pahil no atawanin subay payaman no si ine miyaan makamumpaat si kao. Ine makamumpaat si kao ng Islam. Mula-mula ang makamumpaat si kakahinang te subay filmin pagtasbitin, pagbasate Qur'anin, dumain niya dyan nakitabas sa Qur'anin bangko hinawod ng bahayang. Ubus ng bahayang pisab kiyo pati habi nasanon, ubus kaba kiyo mag-ayat kul huwallahu ahad niya dyan. Misan sa amian hikami ayat mian taha memorize ino. Pwede magdayday kiyo si Hinang, magdayday kiyo si Facebook, magdayday kiyo si Daylux, magdayday kiyo painte si Skype, gay ni hap panambahayang nung gay ni hap kakahinang nung pwede magdayday kiyo. Sunayro sa kurungan tebi, yene pansin pahap, yene insang bahayangin pag-ibadatin, supaya kita sa amiyaan, dambu amban makatambal si kite. Duk sunayro sa kurungan te, waktu te magzikir, si Allah subhanahu wa ta'ala ko may azkarus sabah wal masa, atawa bang kiyo may isang tuli,
atawa bangke upaaset dem masjid, bangke upaluas dem masjid, bangke upaaset dem baitullah dem painte baitul khala, duk bangke upaluas duk ine mi an ganta ka adab-adaban ini tasabbut Rasul sallallahu alaihi wasallam, duk me tahinang me sahabat ne sube hinang telien bang niya dapat duk sube pinagdapatan supaya indilla tainin gay teggang atawanin gay teggas supaya painte yene mi an bahse si pagdikir yene si Allah subhanahu wa ta'ala. Kewon amal ibadat makamumpaat si kita sebagai pinete duk subay kitema ko si Allah subhanahu wa ta'ala amban ini labayan mubah. Doon ikan dua akew ko itabis sarahin atawa doon ikan magtahajjud atawa ini ganta labayan tasabbut Rasul sallallahu alaihi wasallam duk tahinang wa sahabat ni danan ko tinabangan ni Allah subhanahu wa ta'ala duk subay ko painte ge maghina-hina duk subay ko ge magkanang-kanang wa ge ko tinabangan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Duk suray kayo mako si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk sarta magtawakkal kayo si Allah subhanahu wa ta'ala sampuna pagtawakkal. Duk suray kayo magjihad. Ini jihad no ginhabaran no yun. Jihadun nafs. Ini painte jihad ginhabaran nun. Bang asal-asal nun okay orang buwa kung isi agama Islam. Gay kayo makasambahayang subu. Niyan si jamaah subay jihad no ginhabaran nun. Yene nang bahayang kayo subu si jamaah hab masjid. Tapi sarawete in sambayang jamahin amban qaulul ulama mi qaulur rajih in sambayang jamahin pinawajib si kita di bangsa kailangan si kanya udur tabi nambayang kita di siluma ni san ni apahala ni kulang duk magdusa kita ipege tatinggal wete biene pinawajib bi Allah subhanahu wa ta'ala yene sa mian manambahayang magjamali duk subay ko magdayday patahala amban yene duse atawanin amban kakahinang sinputinglay pegge bangsa upama kew ligen lai duk pilmi hinang nulien ko itasabbut Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta yuktaba indallahi kadzaba sampai painte tinatakan atawa hinukum ni Allah subhanahu wa ta'ala in manusya ili in makalandu ini pagputingnen duk pinapoli tuju hadaratin Allah subhanahu wa ta'ala niya sainne amban na pagputing. Si kadua tambal take notes, musahabatus sadiqin atawa musahabatus salihin. Suray ko pilmi pabagay. Duk suray ko pilmi yene baut no in pagsabennalin si gunmaran no. Sabab ben Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O kampainne me manus, o kampainne me magparatsaya. Sampuna kamaratsaya bin si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk tinalew kami sa Allah subhanahu wa ta'ala sampurna katalew wa kunu ma'as sadiqin. Duk paniya kam yene magsabennal si bisarabi duk magsabennal yene si qaul pilbi ine bisara allama as-sa'di rahimahullah kunu ma'as sadiqina fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim alladhina aqwaluhum sidqun wa a'maluhum wa ahwaluhum la takunu illa sidqa. Subay paniya kam amban me magsasabennal yene sinabennal yene aka-akabin duk kahinang binduk kemon kidjut kuhibal bin subay me hap manamaran duk subay sinabennal sa amyaan duk paniya kam amban yene gay magpaputin duk gay magdadusta supaya taha atawanin supaya ala amban ka am yene saki sa amyaan sin maputingin duk inepe kabtangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan ne subay kite mene bagay atawa subay kite bagay din chekte bang sine makabo kita makinang mahapin pagi dumain kemon bagay sa miyaan makabo ka o gido kahapan niya bagay mo ka o makinang kalaatan subay kite pahali ang manien pwede pa ente bisara si Rasul sallallahu alaihi wasallam masal jalisi salih was-su'i kahamil mis. Inupama pa inte Rasul sallallahu alaihi wasallam yene bagay-bagay no tawanin sawe no magtingko-tingkoin yene bagay hapin duk yene bagay malaatin in bagay mahapin inupama Rasul sallallahu alaihi wasallam ko ipainni upama yene magbaboo sin perfume ien bagay mahapin ko ipainni manusia kahantang magbaboo sin perfume ubos painni isap yene
in malaatin duk bagay malaatin kwe kahantang magpakpikbasi atawan bang silugat si term si iyakan ko may magbabal basi maghinang bes ilune ke barong lune ke pira atawalune ke saha indagin sinangne fahamilul mis in pa Rasul sallallahu alaihi wasallam yene in magbaboo mian sa mian perfumin bangkeo pabagay si bangkeo patapit siya niya teddo no adakala ngeb bakeo na isa mian si pagdarangan ne kaurungan keo duman ke magdarang perfume lu bang si masjid ko ito si Riyadh misan di ko gay melli iyo ko sinikot iyo ko sa mian sinusutan iyo ko sa mian pinhamutan ili en ang tendency bang ko sa mian magbagay-bagay halap ko upamanin magdagang perfume lay bang ko pilmila si iye adakala gisigay ni ko kaurungan sa mian kasusutan ko lulo ne kasi badyo no lulo ne kasi lengen no duklo ne kasi intag no niya pa hindi kaurungan ko atawa sige kayo kaurungan danan no makabel bang takita no perfume minhap ko painte me alwazir perfume painte dambu aman ne hap atawa ini pe misan wagin gani sinno bagay ba uluk-uluk mo sa amia aniye perfume lay tuwa sa ko makabel ini nasa ien duisag painne yene mian in kahantang in magbagay-bagay ruk mi mahapin sige kayo kaurungan ne kahapan nilay atawa sige kayo sa mian katoan na maginang kahapan makaeddo kayo amban kahapan lay makalikat kayo ruk makakopi kayo amban hinang yene bagay-bagay no hapli wadapon pa inne sab yene mian bang bagay-bagay nun sa mian yene gay untul ataw agay mag-ibadat ataw agay gay painte magsabennal inupama ko magpapagbasi ataw kay magbabalbas men desilay ni bangeb bakewla isi iye adakala pa ni ay yuhrika siyabu at atawa pa inne mian sigay ni kaw painte kabhagian si bagumbun yene basilay atawa sigay ni kaw kaurungan yene me bawan-bawan kalbun lay na niya waktu eggas me simek nun atawa magkat me simek dumang kewla isi pagkayawanan bang kewla isi pagpopokan atawa bang kewla isi paghinangan besile atawa bang isi pagpokan basile ilian ko me upamahan ni jatabetta do Rasul sallallahu alaihi wasallam tinimanu siya bagay untul tuk magbagay painte gay hap ilian bang kew magbagay gay hap ko kew sa upama pisi pagbabalan sige kew kaurungan yene in basile atawan gay kapahampitan na nisan si eggas yene in semet nun masik kew eggas wadapun kaswa wenu yene mian bawan nili en rihan khabisa yene hamut atawarin baliw gay hap tuan pa de pes bawan tay don asin yen painte upama wa Rasul sallallahu alaihi wasallam simimanu siya magbagay hap magbagay painte la duk ine tamba si katello mi umat Islam subay pa inne afsid ko fil mizah duk subay sabennano indi sarano mislang kanian nun lola bangko maglola bangko magulahan luune kasi andano luune kasi anak no luune kasi usbano duk luune kasi asad dili bang niya bisarano mi umat Islam subay sa amin bennal misang ko maglola dumain bahasa pa inne pegilola lola adu magjur'ane kew atawanin gayne ke umisan mayam amban ine pinayaman pege bahasa kaulay ulahan du bugahati itahati we inu ko itasabbut we dambua gurute kalasahan Abu Ruwaim niya ambat hinang diki ilien makabo umano siya ay magdemnarka sa nasuday kiti pahali amman mainang diki ilien misan diki pege bahasa diki ro mian gay magmula ataw gay makamulakao nasubay sa amian pahalik taman iya. Ini kabtan si Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ana zaimu baiti fi rabdi al-jannah liman taraka al-mira walau kana muhiqqa wa baitu fi wasat al-jannah liman taraka al-kadhib walau kana mazikha wa baitun fil a'la al-jannah liman hasuna khuluqah rawahu Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam
yene niya tu pangurung we ne duk pangoper we ne kitebi intag kabayan te di surugain diata iya si tempat ni atau si tenga atau diawa. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam aku pa inni nakura siluma. Yene mian diawa bang painte inupama yene surgain inupama painte yene surgain diawa painte. Aku pa inni sallallahu alaihi wasallam nakura sinine surgain bang manusia alay tininggalan we ene in pagmira. Ine mirain yene discuss gay tumawa. Duman pa inte discussin kemon tumawa, niya discuss gay tumawa. Nagdiscuss na tumawain, sabi Allah subhanahu wa ta'ala, wajadilhum billati ahsan. Iyan sa diliin. Sumagawaanin mag-discuss kay uluune me, painu sinete dihel numanok dukpugat atau sine saka manuk dukpugat iba discuss gabe umuntul ilien subay pa inte patalata manilien pegge bang tinggalan nulien pa Rasul sallallahu alaihi wasallam niya surga anu pa inte taabot sa ilaw akhirah misan kanian nu cika sabenalan duk ini sekali pa inne fi wasatil janna liman taraka al-kadhib duk niya bisab pa inte yene surga anu niya sitenga yene surga alay bang kanian nun tinggalan nu yene in mian pagputingin wa in kana maziha misan kanianin painte sa mian hinang lola atawali misan inang ine duk sikatelluhin painte wa fi a'lal janna liman hasuna khuluqu sine painte mian hap pangadatanin ilien langkew surganin maknanin nan si ininin yene in paghap-hap pangadatanin duk pagpaphap yene sin kidjut kuhibalin ng buhati ang banene tong basan pangurong Allah subhanahu wa ta'ala yene surgaane bang sa upama kaulay hapin pangadatanon. Dari last na bisarakun in tambal si keempat suwege painte al-hijratu min al-kadib wal-kadzabin. Suwege upatala ang banene hinang pagputinglay duk suwege painte patala ang banea magpaputinglay. Sigay ke painte mian maka tala amban pagputinglay napatala ke sa miya namban ni pagputinglay. Puas billahi anu ko bisarakun magnalay taddo bi mian makahap sikite bi do tadi pigi magnalay mian game hap mian pakalay tadi mandangan parangan dai do tadi tuk lagi-lagi den mian ku aja katumaghaan mian ga ko tantu yene mian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.